கேண்டீன்ல கேமராக்கு நேர முன்னால மமவா மரலதானு சொல்லி எனக்கு நேர சொல்லியிருக்கா. தயவு செய்து அந்த இங்கே உள்ள ஆக்களை அதிக கௌரவ பற்றி பேசுறதுக்கு இங்கே நாங்கள் வர இல்லை. இங்கே மற்ற ஆக்களை பற்றி சும்மா தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குறதுக்கும் இங்கே வர இல்லை. If somebody is harassing or threatening one parliament member should be arrested. நாங்கள் போர்டு போட்டு கேட்க இங்கே வர இல்லை. அதுக்காக இங்கே யாரையும் வந்து பயமுறுத்தவும் நாங்கள் இங்கே வர இல்லை. நாங்கள் வெளியில் காய்ச்சிக்கிட்டு இருந்த நேரம் அவர் தான் standing. If we are doing with a standing order, we have to work with a standing order, sir. එහෙම නැත්නම් standing order නැත්නම් එතුමාවිල නගිටලා යාගේ ප්‍රකාශය කරන්න පුළුවන් නම් විනාඩි එකමාරක්. නෑ එතුමාගේ මතයත් ඒකම තමයි. බය වෙන්න එපා. එතුමා අපි ඔක්කොම IMF එකේ පීටර් බ්‍රූවෝ මහත්තයාට මූණටම කිව්වා. යාළුවා ලසා තමයි ඉන්නේ. එතකොට ලසාව තියාගෙන ඕගොල්ලෝ DGH කරනවා කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි වැඩක්. එකක් තමයි පර්මනන්ට් MS එකක් දෙන්න. නේ? கேமராவுக்கு முன்னால புத்தளம் மாவட்டத்தை இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபைசால் என்னை கொலை செய்வதாக எனக்கு சாகிறதுக்கு பயம் இல்லை. ஆனால் ஒரு கேள்வியை கேட்டதுக்கு புத்தளம் මේ ඒ පුත්තලන් දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් නෙවෙයි රටේ ජනතාවගේ ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වේවි. නමුත් මට කියන්න කැමතියි මහ ජනතාවගේ ඊළඟට අපේ දේශපාලන නියෝජිතයන්ගේ සියලු ඉල්ලීමත් ඊටත් වඩා වැඩි වශයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඊළඟ දස අවුරුදු සැලැස්මත් අනුකූලව තමයි මේ කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඉතින් එනිසා ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නය අහලා මේක තහවුරු කරගන්න තල්ලුවක් දීම ගැන මම ස්තුතියි. කෙටි පැහැදිලි ක්‍රමයක් කරගන්න පුළුවන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා. පුළුවන් ද කතානායකතුමා? ඔව් කෙටි පැහැදිලි මම තමිල්ல சொல்றேன் என்றால் உண்மையாவே මම ඒක සිංහල කියන්න ඕනේ මේ ඇත්තටම ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ගිහිල්ලා කතා කරලා මොකද විසඳා ගන්න පුළුවන් ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතුමා විතරයි. මම ඒක පේපර් වලත් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම මට සතුටුයි මේ වගේ ප්‍රකාශ මේ වගේ උත්තර දීපයකට මට ඇත්තටම සතුටුයි. මේක අපිට ලොකුම ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් අවිල්ලා MS නැති එකක්. මගේ යාළුවා ලසා තමයි ඉන්නේ. එතකොට ලසාව තියාගෙන ඕගොල්ලෝ DGH කරනවා කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි වැඩක්. එකක් තමයි පර්මනන්ට් MS එකක් දෙන්න. ඔව් පර්මනන්ට් MS එකක් දෙන්න කරුණා කරලා. ඊට පස්සේ ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් කොහමරි හොයලා අමතුමා ඇකවුන්ටන්ට් ඒක පුළුවන්ද? ඒක අනික මට එක උත්තරයක් දෙන්න. මේ වගේ දැන් මේ ඕගොල්ලෝ දාලා තියෙනවානේ මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් කියලා මේක. ඒකේ තියෙනවාද 2026 ඇතුලේ පුත්තලම් රෝඩට ජංගිසි ප්‍රමාණයක් යොදවලා. මම බැලුවා නෑ. ඒක ඇතුලේ නෑ. එතකොට අමතුමා 2020 සාමාන්‍ය කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන කොයි හරි සල්ලි ඉතුරු වුණොත් ඒ හොස්පිටල් එකට ඒක යොදා ගන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. මම මේක ස්ටඩි කරලා බලුවා. මේක පුත්තලම් රෝඩට වෙන් කරලා නෑ. ඒ නිසා 2020 බැරි වුණොත් 27වත් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඒකට යවන්න ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න යුතුයි. ගරු අමාත්‍යතුමා. මන්ත්‍රීතුමා ඔතන අපි අතරම සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ රේකී අමාත්‍යාංශ රාජ් රෝහල් සහ විශේෂ ව්‍යාපෘති හැටියට උදාහරණයක් හැටියට චීන මූල්‍ය ආධාර මත අපි හදන රෝහල් 13ක් තිබෙනවා. එතන තිබෙන්නේ පළාත් සභාවට අධි ප්‍රාදේශීය රෝහල්. කල්පිටිය මීරගම වගේ තැන් දෙයක් තමයි අපිට දැන් විවෘත කරන්න තව ඉතුරුලා තිබෙන්නේ. ඊට අමතරව පළාත් සභාවට ආйти මූලික රෝහල්. අතන මූලික රෝහල් වැඩිම ප්‍රමාණය ආйти පළාත් සභාවටනේ. ඒ මූලික රෝහල් සඳහා තමයි ජනාධිපතිතුමා රටේ ජනතාවට මේ කර්මාන්තකරුවට මේ අසරණ වෙච්ච සමාජයේ හැමදාම දුක් විඳින ජනතාව ඔවුන්ව පෝෂණය කරලා ඔවුන් රැකගෙන ආරක්ෂා කරලා ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතය සහ ඔවුන්ගේ එදිනදා ජීවිතය යථාර්ථයට ගේන්න පුළුවන් ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලකට කරන්න පුළුවන් වේවි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මම ඉන්න බොහොමත් විශ්වාසයි. ගරු අර්චන මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් එක මම කියන්නම් 29.1.2 ගරු මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ ඔබතුමා 29.1.2 මම දෙමළෙන් කියන්න යන්නේ நான் இப்போது புத்தளம் மாவட்டம் தொடர்பான கேள்வியை கேட்டுட்டு பாராளுமன்றம் போகின்ற போது அந்த கேன்டீனில் வாசலில் இருக்கிற கேமராவுக்கு முன்னால் புத்தளம் மாவட்டத்தில் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபைசால் என்னை கொலை செய்வதாக ගරු මන්ත්‍රීතුමා අදාළ පොයින්ට් පොඩයක් නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ
නෑ ඒක ගරු මන්ත්‍රීතුමා වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයකදී ලබා දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. නෑ දිස්වර ප්‍රසාදයක් විදියට නගන්නේ ඒ පැන නැගිච්ච එකක් විදියට හරි ගරු මන්ත්‍රීතුමා කතා ඉදිරිපත් කරන ගරු මන්ත්‍රීතුමා. கௌரவ சபாநாயகர்களே என்னை கொலை செய்வேன் என்று சொல்லி கேமராக்கு நேர முன்னால கேண்டீன்ல கேமராக்கு நேர முன்னால மம மரலதானுவான்னு சொல்லி எனக்கு நேர சொல்லியிருக்கிறார். தயவு செய்து அந்த கேமராவை எடுத்து ரெக்கார்டிங் எடுத்து இன்கொயரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு சாகிறதுக்கு பயம் இல்லை. ஆனால் ஒரு கேள்வியை கேட்டதுக்கு ගරු මන්ත්‍රීතුමා මාවත ලිඛිතව ලබා දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. Honorable Chatura Abesinghe, you have 15 minutes. අනුගමනය කරපු ගමනෙම යන්නේ නිර්ධන පන්තිය නියෝජනය කරන ඔබ අඩුම ගානේ දැන්වත් මේක රටට පැහැදිලි කරන්න. මොකද්ද එමතුමා? නෑ එතුමාගේ මතයත් ඒකම තමයි. බය වෙන්න එපා. එතුමා අපි ඔක්කොම IMF එකේ පීටර් බ්‍රූවෝ මහත්තයාට මූණටම කිව්වා. අපි තනියම නෙමෙයි. කබීර් හෂීම් මැතිතුමා, එරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා, හර්ෂඩි සිල්වා මැතිතුමා, තවත් මන්ත්‍රීවරු, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්, කතිකාචාර්යවරුන්, මහාචාර්යවරුන් මේ ඔබතුමන්ලා තමයි මේ වමට සිග්නල් දාලා දකුණට යන්නේ. ඕගොල්ලෝ වමට සිග්නල් දාලා දකුණට යනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කරලා. பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர். Yes, but இங்க இந்த உயர்ந்த சபைக்கு மக்கள் எங்களை வாக்களித்து அனுப்பிக்கிறது இந்த நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் நலவு செய்யறதுக்கு. அந்த அடிப்படையில் புத்தளம் தொகுதியில் வாழ்கிற அனைத்தின மக்களும் எங்களுக்கு வாக்களித்து புத்தளம் தொகுதிக்கான நலவை செய்ய அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் புத்தளம் வைத்தியசாலையை தரம் உயர்த்தி தருமாறு எங்கள்கிட்ட அதிகாரி ஜனாதிபதி அவங்கள்ட்டையும் எங்கள்கிட்ட அமைச்சர்கிட்டையும் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். Honorable member, come to your point, please. என்கிட்ட பேரை சொல்லிக்கிறாங்க. Okay. அதை நாங்கள் கேட்டிக்கிறோம். அதுக்கு எங்கிட்ட அதிகாரி ஜனாதிபதி அவங்களும் அமைச்சர் அவங்களும் அதை செஞ்சு தரதாக சொல்லிக்கிறாங்க. அதுக்காக இங்கே இந்த உயர்ந்த சபையை பொய் சொல்லி நாங்கள் பொய் சொன்னதாக நாங்கள் போர்டை போட்டு கேட்டோன்னு சொல்லி பொய் சொல்கிறாங்க. நாங்கள் போர்டு போட்டு கேட்க இங்கே வரையில. அதுக்காக இங்கே யாரையும் வந்து பயமுறுத்தவும் நாங்கள் இங்கே வரையில. நாங்கள் வெளியில் காய்ச்சிக்கிட்டு இருந்த நேரம் அவர் தான் நான் எங்களை வந்து எப்படி கொடு அப்படின்றாரு. ஆனால் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சரியாக இருந்தாலும் பொய் சொல்லக்கூடாது. இந்த சபையை இந்த உயர்ந்த சபையில் இங்கே மக்களை இங்கே உள்ள ஆக்களை அதிகௌரவம் பற்றி பேசுகிறதுக்கு இங்கே நாங்கள் வரையில்லை. இங்கே மத்தாக்களை பற்றி சும்மா தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குறதுக்கும் இங்கே வரையில்லை. அவர் சொன்ன பொய் வந்து நாங்கள் போர்டை போட்டு கேட்டதாக சொல்கிறார். நாங்கள் போர்டு போட்டு கேட்க இல்லை. நாங்கள் எங்களோட வைத்தியசாலையை தயமுறுத்தி கேட்டுக்கிறோம். அதுக்கு எங்களோட ஜனாதிபதியும் எங்களோட அமைச்சரும் அதுக்கான உத்தரவு தந்திக்கிறாங்க. அந்த வேலையை நாங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் செய்வோம். இதை நாங்கள் உறுதியாக குறிக்கிறோம். இங்கே யாரையும் நாங்கள் பயங்காட்ட வரையில்லை. பயங்காட்டுறதுக்கு இங்கே வர வந்து தேவையும் இல்லை. Yes, Honorable Archana Ramanathan, you're on your feet. Used to speak in this honorable August chamber with the points. Without any point, I don't speak. Sir, 92 point of order එක මේ සභාව ඇතුළේ කවුරු හරි නම කියලා කතා කරලා තිබ්බාන සර් එයා එතුමා ඒ වෙලාවේ නැත්තම් එතුමා ගිහලා ආපහු අවසර අරගන්න ඕන ඔබතුමාට. ඔබතුමාට අවසර අරන් තියනවාද මේකට? නෑ ඒක සර් ස්ටෑන්ඩින් if we are doing with a standing order we have to work with a standing order sir. එහෙම නැත්තම් standing order නැත්තම් එතුමා විල නගිටලා යාගේ ප්‍රකාශය කරන්න පුළුවන් නම් විනාඩි එකමාරක් ඒක හැමෝටම සමාන වෙන්න ඕනේ sir. දෙවෙනි එකක් තමයි මේ පාර්ලිමේන්තු Honorable Archana, he stood up and asked my permission that he wants right. to raise Second thing sir, parliament privilege එක sir precinct එක ඇතුලේ within the parliament precinct if somebody is harassing or threatening one parliament member should be arrested. මේ පාර්ලිමේන්ත මේක තියෙනවා මම ෆයිල්ම කියන්න සර් මේක ඕනනම් මේක තියෙනවා පාර්ලිමේන්ත ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එකේ 27 1 2 3 ඒක පැහැදිලිම තියෙනවා කවුරු හරි මේ සෙක්ෂන් B එකේ ඔෆෙන්ස් එකක් කරලා තියෙනවා නම් parliament has no right to conclude or inquire. This is a severe threat to my life. So එතුමාව අරස් කරන්න ඕනේ දැන්. හැබැයි මට විශ්වාසයක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ අරස් කරනවා කියලා. මම මේ අද CID එකේ කම්ප්ලේන්ට් දාලා වැඩකුත් නැහැ. These things should not be investigated. මෙතුමා මට කිව්වා ඔබතුමා මරලා දානවා පුත්තලම ආවුත් කියලා. එතකොට බලන්නකො මේ කතා ස්පීකර් give ear to what I want to say. Now you have raised issue there. That's a matter of privilege for you and yes, so you could raise it as a matter of privilege and take it up tomorrow morning. Thank you. Okay, Honorable Pfizer, can you please